Jotono no lamsogo ani channel ro hingkai tamung no norok ani channel no subscribe khlai ako hingka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement te online information related video sanam hingka phaidi tini kaisa ketal notification ailainai o notification rijak sopage ni bukhak tei hingka norok o video no paithak jora te naitongde kaham ka saimana ni bagui hingka phaidi sing official notification ailaina omo khaito official notification o notification rijaka Society for Entrepreneurship Development sopage ni bukhakti rijaka obo 27 tarik December rijago oro notification number tongo oro hingka angkai tlangjaknai trainer abo hingka angkai Nal Jal Mitra scheme ni bukhakti tlangjaknai trainer plumbing obo hingka angkai Directorate of Skill Development Government of Tripura ni bukhakti o je scheme Nal Jal Mitra scheme aro tlangjaknai trainer plumbing norok tomuno qualification mili khai to apply khlai naimano o jaga o naiti trade hingka angkai trainer plumbing oro vacancy tongo 17 ta tongo qualification hingka angkai BE BTech civil hayaka mechanical o khlaijak tongna nangnai logio 2 years ni experience tai 1 year ni hingka angkai training experience tongna nangnai saka haike kaisa tongo diploma abo hingka angkai civil tei mechanical 2 years ni relevant experience nangnai te 1 year ni training experience nangnai akita kaisa hingka graduate in science ni bo omo haike no rijak tongo 2 years ni relevant experience tei 1 year hingka training experience oro age limit hingka angkai up to 40 years jora tongo haipano senior ST rok hingka angkai 45 hingkai bo apply khaimanai oro rijaknai per day o 1200 khlai rijaknai 1200 khlai rijaknai oro training center kwbangma jaga nogo ITI Indranagor ITI tongo tai TTIDC Polytechnic Gumoti Polytechnic North Tripura District Polytechnic ITI Bisramganj tongo kwbangma oro training center tongo norok o jaga o trainer plumbing apply khlaina musungkhai to apply khlaina di o jaga o terms and condition rijak tongo norok tomungno norok ni apply khlai kangkai norok ni original documents norok o jaga o verification ma khlainai saka tai application form kangkai official website o rijak tongo ang rirwano video ni description o tai norok offline mode apply ma khlainai abo kangkai sopage headquarter Indranagor Agartala o thangai date tongnai abo 30 tarik December ni simi 8 tarik January 2025 ni 5:30 PM jora tongnai application form kai ko amti haingnai bango video ni description o rirwana norok thangai nainai di o jaga o tam documents nangnai hingka kai PRTC Aadhaar card caste certificate age proof marksheet experience certificate tai norok ni CGPA percentage abo nangnai hingka norok tomuno qualification mili khangkai to norok apply khlaina musung khangkai to post ni bagai trainer plumbing 17 ta post tongo norok apply khlaina di norok ni qualification mili khangkai ango PDF no video ni description no rirnai ga tinin bagam sunong sitong jotono no hambai।